koto motunga kaisara lukanyare lua los dose Epejokisi na Airabet itomna kanyango no kesi arasi Ikansilan lu Otem usodi kenyuni aswama kalu apugan ko Otem ido lukere ngare nikite elose sre Bugondo samu osina adawano buo opeda iriamunu kede ikalo tokolu ko Kampala nges obu iture kansulo lu Otem Bugondo kanwara utule kukurana no ibore yala maraga Ikansilan lu kwa yo adoketa itina kansulo lo uniet ikule peka itemo kin baloto beronda anyu ne parliament soma ibie itoduti eberai kansulo le kukurana nara o Uganda ke kansulo no lu elo sisi ribie jas konye idie dolu nete kidioko yo sada itiria no kwa ebe akronu tutubo parliament edolu nete kwa dobe jana kine lo itutube parliament edolu sada kwa osodi bodo kesida kwa pe Ikansilan isinyi ko kini bore ngini kesida ai tete mo no rakosi keje itodi kini be isisi ajoda be koneti tungane osina ngesa bala ebe apele kinetano Epejokisi ngesi aisisha kwa itolo sera na petano ikamanara kede epe luka ngini dio pete kotoma aswam abunyere kibe aje ona subunere de ka kwa etem no Bugondo subunta in 1941 konye paka lolo mame Ikansilan don zo parliament bide kesi bebe je parliament bi kona ye ngo ka be chama ke dolu no parliament dolu nengo konye dolu la ko asimoni kini kesi tawon ajeni no be abu da sisia ajeni ne pone andu committees of parliament ajeni ne pone lo sia parliamentary session na baka ende penal seuru kana kesi be no me busa kele speaker so am kesi no me busa kele MP so am kesi no araida mo parliament abu goikin ngo kwa be speaker anywa kironi pu ni jasi toma o parliament yoda abalale mo balagela kina kireno soma ingo na mai boya toto na o parliament nisna pundi maboya ngola kwa be speaker akipolo opposition jasi oraja on left hand side dene on the ruling party jasi muda iboete oraja on hand side akipolo the independence boete mungo kidi epole le moni boto rika Kampala da konye aina kadongo ai medaki na jim na jeko da bonde kona no aje soma ile mungo pro ai medaki no de pasme nara adaunga misikini ni ku abalele mungo bala soma nga wa ikonya anyino asoma ngo datoma Helen Bitrisa pe Ikansilan na oitela gole ngesi enera ebe esisio ngesi eiponelo ejari epugae ai sisia ngera bisi ponelo ejari epugae woke limpate kamunda lumam dejo sodne poloko akere achamta yanga duo semero nara iya ngaji kon ko semero ngare ne dawo jada sodre kena kita ise pula jana kituma kere otoma ne morki kino mama ise kuro bale la krone fika ngo kape Kampala hotel ogera era ni puno ne pota nyara kino ngere katunga lo gera na poto se utungo ayon pamande mlo Bugondo yala masi Ikansilan sino inare Airabet na so di Ikansilan au ba etua orai kere o pasa do ko do na do ngina aporoje da krono mamle be jendo to kama lem sichi mamye ne be do yo parliament ngina boy bas ka biye do are bu president boy bo biye do bo ay bu do klak de poli bo rempis wa land today ngina be unu ida uni yo e trend down independent you have a special place yes que we just kidding eja ngonda Ikansilan na kese yala masa daone roto kere elo sekede abongnu da ingita na roska nginite onu kerelo idole motoka ebe Kampala ngisne ne peikia ke motoka e bugalo iganga ruangi seta opotu Kanuka TV East Patrick Odongo ko Kampala.